So dahito nga ron ajay insurat ko iti nga kakaanakan nga iba kanya nag-comment kayo ta tines nga video nga rod ka shout out nya. Nagrigat nga panunutan no kasat no agaramit iti video nga shout out. Talaga do kayo mga rod nagpapa-shout out kan ket ko mga rod nga amin kayo kat maparagsak ko gapo dahito nga shout out no apay ta kayo pa shout out no umakinyayo. Ang day ito tinapanunot ko, basaag amin nga nag-comment, nagpapa-shout out, sa pila ko mama paragsak kayo uray, kastoy laan, nya, Rogyanan tayo nga rodan, te, ag-shout out pardasa lang, te, agbasa, tapno maadot, ma-shout out tayo nga rod, nga nagnagan, nya, ukis ti bawang nyo, magpapa-shout out, nagado kayo, rogyanan tayo nga rodan. Rogyanan tayo nga rod, kina Armina Abidog, hilog kinyang kaanakan, ni Romel Quero, kani Christian Vianes, kanya asawa nga ni Christian Sobremonte, kanagigi pamilya Vianes, ti Cagayan Valley, hilog kinya amidita, kani Jeddah, hello, kini Maria May Abuan Sanchez kinyam, kanakan thank you, kani Norman Laderas, pasyatop ng taga-Pangasinan Dakano, hello. Hello mat kini Jen Familara, ni Jerome Bicarme Corpus, from Kirino Isabela, ni email Gmail, Casey ni Rachel Ann, ni Baby Rina, pasagat mat kano, ni Apple Joy, Tomas Melocotones, ay nagriga nga nagan, animal, Norhanisa, Abdulhaim, Shakmutan, pasagat out mat kano, kani One Love, pasagat out mat kano, pasagat mat kini Tricia Romero, ni Doden Team Vlog, pasagat gapudapay kano ti UK, ay nasosyal, ni Heidi DLR, pasagat mat kano, abangan ka ni kunana pa'y mangbubot ang pa'y tagapangasin, tagalaon yung dakano. Pasato man kinili Bonjo Cortado na yung bagabigat, nagatidog insura na, proud to be Ilocano kunana. Thank you kani Algen's Life, nakasilver, hampay ka anak, anak may nakasilver buhat. No, din again. Ni Gab Valenzuela, pasout out mat ka no. Pasout out mat ning, anya pa na ito'y. Pasyatot mat kayo kini Trixie Sarangkin. Hanggang nga mabasan, bahala kayo, basahan nyo, tarurupa, itanagnagan nyo dito yan, anti video niya. Kini, Elaine Caragay Del Yon, ay naggatidog to, magamit at apelyido nyo, kasano mga mabasa na kita, ay naapo, anya. Pasyatot mat kayo kini Jules Vallejo, ni Renz Mo, ni Jeneline Kabati, ni Aliville N.A. Kunana, ni Roda Saon, DJ Kano Chile Isuna, nagasang siguro di tanya. Ni Tiffany Di Paz, pa-shoutout mat kano kay kaya ko nag-buhay ti vlogs sa Antiyo. Pa-shoutout mat kano proud Ilocano ni Rona Memories, kuna nagbibuya kano ti vlogs sa Antiyo. Ni Charles Brian Kano, pa-shoutout. Ni Mary Rose Gonzalez, nga taga Qatar. Ni Jera Kindin, kanamay na kano mabuiboy, ma-auti stress na. Thank you. Ni Roland Corpus, pa-shoutout. John Corpus from Ilocos. Kani Cutie Mara, pa-shoutout mat kano. Pa-shoutout mat kano, hindi marunong pa-shoutout ni Ismo, kuna naman, Golias Moss, nagrigat-nagan na. Sharon May Kalasag, ni Rose Brian Garcia, thank you. Ni Sandara, Igorot Girl, kunana. Makapay ka kang tiban-banog ti channel ko. Ni Snow White Onse, pa-shout out na pinas kang tingi-pinanti, thank you. Kini Kimpang Season, pa-shout out. Pa-shout out mat kini sa Diri Padilla, kini Bagang Badwa, Bagang Badwa, nagrianagan, ay naapo, kini Badwa ang Bagang Family, ni Winks Mi Orpilia, ni Ramil Cadilinya, na taga Banggi, Ilocos Norte, thank you kanya amin dita, kini MJ Laroya, Jericho Laroya, tinagan na, Ni Andrea, pa-shoutout Andrea Anggoy, ni Philip Agoto, may sa duwa talo ante, shoutout padasa mahaan, I love you. Ni Kenny Yuki, ay na, pa-shoutout mat ka no, Kenny Yuki, ni Rushi Bear, Kit Goals, kunana, dagita, pa-shoutout mat kini Gemma Robles, Gerardo Fagarang, pa-shoutout ka naman kini Aladin Manzano, best vlogger sa buong mundo, ilang taon ka na ni Dwight Jackson William, ay na, best vlogger ko nanan, 1,000, titawon ko kaanakan ko na. Ni Shirley, pa-shoutout mat ka na, Shirley Surrounded, ito ay season Pangasinan, kani Amazing Ancheta, niya na ganagan diyang Amazing. Pa-shoutout mat kanya ni Ronnie John Dumakyo, nagriga nga apelyido. Ni Danny Orisa Gary, pa-shoutout Princess Ibulburo.
Christopher Mar Pajarito, pa-shoutout mat kano. Pa-shoutout mat kini Shalon Nang, ni Jody Yang, ni Christine Abang, Allen Jane Abang Kunana from Bulala Centro, Vegan City. Hello kinyo vegan. Ni Jaden Mark Alvarez, pa-shoutout mat kano. Ni Sheila Ruiz, kani Altea Carino. Data. Pa-shoutout mat ni Christine De Los Santos, May Martinez, ni Addison Pascua, ni Jolie Panlilio, ni Veronica Laksamana, ni Bella Jasa. Pa-shoutout da kano amin lagi toy. Sherilyn Marquez, shoutout. Thank you kaanakan. Ni Donna Faye Kalima. Pa-shoutout kano kunana. One of my favorite vlogger. Thank you kaanakan, Donna Faye. Ni Leia Pilien. Na-miss na kano. Charles OMG. Pa-shoutout. Kani Ellie DLR. Makapaapal tangipan mo anting. Mag-toothbrush ka gamin kaanakan niya. Pa-shoutout mat kano kini Oliver Onya. Alistair's Vlog, watching from Rizal, kunana ni, pa-shoutout, mama niya, ni Esther Aquino, kini papa na, nga ay dasay, di kasi nagbaliktad mat. One of my best Ilocano vlogger, funny ever, kunana ni Mark Lester Pilot. Thank you kaanakan. Pa-shoutout na i-shoutout ko ni Alistair's Vlog, ni Rhea Nika, pa-shoutout. Nice edit ko na naman, naglaing ang kanta na anti ni Jessica yung Ruth Racadio, thank you. Shout out kini Frederick Diogracias, JV De La Cruz Naka, Ruth Racadio, na-miss na kano ni Sensen Faustino, ni John Ray Bijarin, Byron James Daquis, kuna namat, pa-shout out mat kano. Pa-shoutout mat kini Sherlyn De La Cruz, ni May Arnibal, ni Nagadon. Na-shoutout ko na gito yan. Pa-shoutout mat kini Ana Valdez, ni Pau Garcia, pa-shoutout please, adapi please na ni MJ Maramag, Christian Dave Marquez, Pangasinan girl, so madgam nagmayat at tangipan mo ta nagpuraw, kas nagtututbrush na antibangat tuladat man kunana. Pa-shoutout mat kini Janoline R. Dagita. Pa-shoutout mat kini Sherme Di Guzman Campik. Kuna naman ni Jake Ryan Olinganga, naglay ating ag-comment nga kaanakan, basta Ilocano may tingipan na. Pa-shoutout mat kano ni Cypher Tian Kim, mapay kasi tinagan na. Jovel, kunana, amang kaninang na nga ni Elmo, kani Joby, nagtartrabaho dyan Alaska. Pa-shoutout mat kani Cornelio Jr. Noval, kani Jen Vidal. The best nga stress reliever talaga ni auntie nga bangat kunana. Thank you very much. Kani Fredeline Bautista nga rod, pa-shoutout. Nagpintastic iday mo auntie, thank you. Kini Nikki Ramiscal, pa-shoutout mat kano kini Jovert Nakar. Pa-shoutout kini Andy Abobo, ni Jokin Jai Palat, pa-shoutout kanumat. I-subscribe yung kanumat ni Jokin Jai Palat from Apayao. Kani Eric Kajudoy, tipa Paway Ilocos Norte. Shoutout mat, pa-shoutout. Pa-shoutout Ngipin is Life, Miss Jo, JP Antonio, Josiah Philip Antonio, pa-shoutout. Pa-shoutout mat, kanya na ni, inya na kita Nikki Ramiscal, Honey Babe, Brian Verde, kanin, nagita nga rod. Nikki Dula, itiray na Mercedes Isabela, kunana, Pa-shoutout mat kini Princess Fiona Antonio, iti Sulagana, Cagayan, I love you auntie. Kat naalam ba niya award mo tiyo job haampay kaanakan ko na ni Henrich Lomuan, ni Gigi Salvador, iti Giero Salvador de San Manuel Isabela. Pinagadot ang bubuya nga taga Isabela. Thank you kinyayo nga taga Isabela. Ni Valerie Mendoza, pa-shout out mat, nalipat ako. Ni John Marcos, Mark John Marcos, pa-shout out. Pa-shout out mat kano kini Marlene Madriaga, kini Julina K. Pakura, pa-shout out. Bibuan na kami ni Lolo na ti videos. Thank you kanakan, Julina K. Gapkura.
Pa-shoutout kini Jonas Matsomar. Hindi ko maintindihan ang salita mo. Pwede Tagalog ka naman minsan. Kini J-Pots JJ, pa-shoutout. Pa-shoutout, Kinya na ni single mom she. Kapatid mo ba si Ado Selga kunana? Kini Wilmar Guillermo, antig makeup tutorial ka para sa tutag makeup niya. Joey Collado pa shout out. Kini Tony Bright Rosal from Iloilo, Odap Iloilo. Christy Viernes, na shout out kang tatayin tamok. Shout out mo at kinya na ni Jed Darts, I Can't Stop Laughing kung kunan nakas na kansyon. Ni Precious Reyes pa shout out. Kinya ni Jay Lloyd. God bless. Manuel David Dalit Garcia, thank you from Calgary, Alberta, Canada. Canada ko na yun man. Pa-shout out mo kini Rolling Comet, kini Joseph Roldan Alvarez. Pa-shout out. Bugong taga Manila. Mary Anthony J.R. Alvarez ko na na. Nya. Padasan tayong tanian, manong orasan niya ni Carmax, pa-shout out makano. Isa Galot from Pudtol ko na na. Ni Miss V, Miss Evie Iti, Ili Umingan, Pangasinan. Thank you. Ni Sherlyn Alcalde, pa-shout out. Ni RJ Ili, pa-shout out matkano kini RJ Ili from Nueva Vizcaya ko na na. Pa-shout out kini Jella Chris Valle. Kunana mat. Ni kunana mat. Sino dato? Shout out naman Auntie Riza Ponce from Saudi. Nalayang ag-comment mat ka ni Geraldine Barakel. Pa-shout out. So marampiti nga. Nagkat-katawa gapukinyam kunana. Ni Irene Kasuga from Hong Kong, La Union. Pasqua. Ni Jennifer Darangay. Pa-shout out mat. Kini pamilya iti Daragay family, ti Bani Pangasinan, kan bugal ng Pangasinan, Banigid family. Hi, tinyayo amin. Ni Jumper Alsay, okay yung postiso dahi takunana. Made my di ko na naman ni Jumper Alsay. Susana Perez, pa-shout out. Ni Cheyos. Idol na idol ka ng mga teachers ng LUNHS sa mga teachers. Thank you kaanak ka. Eden Pablo. Nalayang ag-comment dito nga kaanak ka. Thank you Eden Pablo. Ni Sofia Macabio. Pa-shout out matkano. Hay na apo nagadong ipapa-shout out niya. Dagita nga rod. Iti first batch. Iti shout out nga binasbasa na antiyo. Dadala nagbasa tinararamid ko nila. Gadupay papa-shout out. Sige, pagbigyan tayo dagito ni Lablin Andreas. Pa-shout out. Taga Lablin Andreas ti taga San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Ni Genville, Antibangat, nakakawala ng pagod. Ni Heidi Amparado, pa-shoutout from Qatar. Ronnie Locondes, kani Ana Busien. Taga Switzerland pa ni Alain Busien, kunana. Pa-shoutout ka no, dagi di anakis na. Kunana man, basaan tayo man basit. Pa-shoutout dagi anakis na ni si Alexander, ni Luke, ni Gabriel. Kani pati asawa na nga ni Alain Busien from Switzerland. Dayta, talagang i-shoutout tayo, taga Switzerland da. Kuna naman ni Danica Verlin, kanang nakang i-check it account na antiyo. Na maraglag saan ka na may katibandog na kaputi iskwilaan ko na. Thank you kinyam ka anak kan maestra siguro dahito niya. Pa-shoutout mat ni Chris May Mangulab na, ni Dominic Alex, pa-shoutout mat kano, ni CJ Chester Abugan, Sumawang, CJ Chester Abuya, pa-shoutout mat kano, kini Brigand Severia, kunana, Hay na apo nabannog nanti nga nagbasa ti comments nagpapa-shoutout ng tangarod buyaan nyo basaan nyo dagitoy nagpapa-shoutout agyaman natin ngayon gapukin nyo kakanakan may inspire nanti ang agaram ti videos duray nagadung ariga ditoy abroad uray ang kumasangsangon ti agar arami ti videos ngam mabasbasa dagita nagpipintas ng comments yo iso ti mang parparagsak kinya nga mangin inspire nga sige malangan na nagaram na ti video mang paragsak kinya yung aming nga kakaanak ito intiro ti lubong nga rod niya thank you kinya yung kaanakan sa pila ko mang kayo nga agbalbali mang kayo nga gumuma oray hanak unay makapupos ti video ta busy mga rod nanti nga kir iti kasilyas dito'y abroad nya thank you nga rod basahan nyo intiro dagito nga ipampabuyak kinya yung nga nagkom-comment yan is screenshot ng tiyo ta no mabasa lang makita tarupay yung nga rod nya pasensyakan ka na kantang ko kaya nga basahan amin na banog man ng tiyon ay when gaya magsakbay ko malipatan na kahit ko nga pasalamatan ka na special mention lagi nga kakanak naglaing ag-comment nga kananay ko ang basbasa ti comments da amin nga videos ng tiyo halos ag-comment da
Nga kinyayo ko na nga rod, nga taga-comment, nga taga-suporta, awa na ni Antiyo. Hanap mga makaaramid ti videos, no, awan ti mangayat, no, awang kasla kinyayo. Dahil nga rod, special mention ka blaawak nang nangruna ni Life Yusak, iti Vancouver, Canada. Thank you kaanakan. Ni Danilo Aquino III, Tinyo Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, Mindanao. Thank you mat kaanakan. Kablawak mat ni Mio Ildefonso, ni Naui Manalo, ni Kat Flores, nalain na kiting ag-comment, ni Jake Ryan Oliganga, ni Jam Castle, kanana nag-comment, dahil nga kaanakan na Antiyo, thank you. Ni JP Ramos, ni Eden Pablo, ni Lauren Cortejo, Filipa David, thank you. Kani Lile Opeña, ni Chef Rafi ma, thank you. I-comment nyo, i-follow nyo dagito nga face nga channel da ko na kuma. Kani iti the Ordaneta City University Scribe, thank you mat kaanakan kinyayo ti panagsurat iyo kinyak. Iti Kawaw Gang ni Christian de la Cruz, John Ray Lawag, Raymond Agasite, ni Richard Romeo, kan Ajay Arcangel Group kunanad toy agpapa shout out damat nga rod nya shout out mat kini Flora Prado Season dita Pangasinan. Thank you kinyayo aming kanakan. I-shout out ko mat na baybay kagpaspa-shout out dagitoy nurses iti as Salama Hospital iti Saudi Arabia nang nangrona ni Emil Damason, ni Maricar Advincula kani Sally Santiago. Thank you kinyayo aming kanakan na banbanog na Antiyo ni nga ay na isabdang tayo dati nga shout out don. Naswertyan dagiti nagpa-shout out nga na i-shout out nya. Lumaminsan to manan, ikang kain ti part 2, iti shout out to kaya yulaki di ngagbuya ti pa-shout out, no apay ta kayo nga mangag dagita nagnagan nyo ngagpa-shout out nya. Sige nga rod kakaanakan, dito lang ni Antiyo.